салом алейкум бародаро, подписчикои автовосе. Фақат бидавен, успед кунем, бигирем барем. Сиданчара бародаро, нархи капуст мемонем. Opel Sedan соли 1993, моториш 1.6, ҳуҷҷат бучидагия, утилизатсия пожизнӣ дора бародаро. Мошин на хадуа, ягон кор надора. Мегири газ мети, ҳай мекунӣ мерай. Нархш бародаро 12,500 сомон, срочни ай. Срочни акада пул дар кош дагия, ба ҳамун хотир 12,500 мондем. Фақат биен успед кунем, бигирем барем бародаро. На ҳолат салонаш, на бо чихол дора бародаро, на чихоло падарка. Кадом мегира чихоло падарка. Я луки дига боло да. Ина ҳолати пеши мошин, газ, бензин, коробка механик. бародаро срочни акада пул дар кош дагия, ба ҳамун хотир нархиш 12,500 сомон. Номерои акара мемонам, занг бизанен, бо хитон савдо муомила кунем. 12,500 бо савдо муомила мешава. Номерои ака поёни видео дар описание, ҳатман занг бизанен, хитон савдо муомила кунем. салом алейкум бародаро, любителои Toyota Camry 5. Camry 5 тоза японка гибрид мепресидем бародаро, сафед. Ина Toyota Camry 5 тоза, кадоми Camry 5 японка хар гибрид харай. Ҳамин мошина мо тавсия метем, гарени мошинчаш тоза хишрай. Нигоҳ кунем, фарои пеша алишка аги, полни эксклюзивика аган. Солиш 2015, мотор 2.5 гибрид, мошини японка бародаро. Срочни акада пул дар кош дагия, бояд буфушанеш. Номерои акара мемонам, занг мезанем, хитон бо савдо муомила мекунем. Нархша 175,000 сомон гуфтесан, бо савдо муомила мешава. ҳуҷҷатош 7 моҳи дига ҳам ҳуҷҷат, ҳам таъинровка дора. Задни камера, 4 диска балонш пачка. ҳолати диска балонош бинем. Гарени мошинчашон пробеги кам қатъия бародаро. ҳолати салонш бинем, кожни салон, салон сиёҳ, бо чихолои накидка партофтагиан. Ду дари пеш безключивой доступ, 4 резе электропакет, ҳарди тараф скаменко лифт, ду тарафа мултирул, коробка автомат, кондиционерш ях кор кадесай. Пробеги рад нои худаш бародаро 96,000 ай. Старт стоп бародаро срочни акада пул дар корай. Нархша 175,000 сомон гуфтесай. номерои акара мемонам, занг бизанем, хитон савдо муомила кунем. мошин қарор дорад дар ноҳияи восе. номерои ака поёни видео да мешавад дар описание. ҳатман занг бизанем, савдо муомила кунем бародаро. салом алейкум бародаро, подписчикои автовосе, любителои скорост. Toyota Camry DXL 3.5 сироғ мекардем, комплектация фул. Ина бародаро, Toyota Camry D солиш 2011 бародаро, мотори 3.5 қати. Кадоми любители скоростай, ин мошинора медона чӣ хеле. солиш 2011, ҳуҷҷатҳо 6 моҳ таъинровка, 6 моҳ ҳуҷҷат дора, утилизатсия пожизнӣ дора, 4 балонша пачка задагиан. 750 сум гуфтан, 850 суми, 4 балони пачка задагиан мошина бинем бародаро. Баъд номерош гарени хишрай, кадоми мошина мехара, номерош падарка. 4 диска балонш пачка. ҳолати салон, салона бинем, чихолош гарени баъд ба худаш шукуфтай. боло да луки дига дора, салонш кожа. ду дари пеш безключивой доступ, кадоми вин-код мепрсена 2010 моҳ аст, каменко лифт, ду тарафа мултирул. Пробегиш 155,000 мил, обогрев с каменкой пеш, коробка автомат, монитор родной худаш, кондиционерш кор кесай. Срочни бояд буфушам бародаро. нархиш 118,000 сомон, бо савдо муомила мешавад. номерои акара поёни видео да мемонам, занг бизанем, хитон савдо муомила кунем, кадоми мошина мегира, номерош падарка. номерош гарени баъд зурай бародаро. номерои ака поёни видео да описание мешавад, ҳатман занг бизанем. салом алейкум бародаро, якта мошини срочняк омадагия, Zote Domi X7 срочняка да пул дар кош дагия, бояд буфушаш бародаро. ана солиш 2017, мотор ди турбо, мошин кам тарак ҷазирай, моҳика нокадаи бародаро, 4 диска балон нав. ин мошино мошинои хитояи ди турбо мотораш, солиш 2017. нигоҳ кунед да глуштела, яким гарани хишручая, ранг BMW ай. раби ҳолати мошина бинен, 4 диска балон нав, то ахири сола ҳуҷҷат таъинровка дора, 5 моҳи дига мешава. салон кожа, салонш сиёҳ, боло полни панорама, 4 резе электропакет, ду дари пеш безключивой доступ. нигоҳ кунед, то датчик слипои зона дора бародаро. 4 резе электропакет с каменко лифт, ду тарафа мултирул.
ана коробкаш шайба, монитори калон, стар стоп, срочно якада пул дар кош дага нарша 79000 сомон мега бо савдо муомила мешава. Номеро якара мемонам поёни видеода, варианти алишам дора бародаро. номеро якара поёни видеода мемонам, ҳатман занг бизанен, хитон савдо муомила кунем бародаро. номеро яка поёни видеода дар писани мешава, ҳатман занг бизанен. салом алейкум бародаро, подписчикои автовосе. Opel Duty солиш 2000 май 99 мега дар техпаспорт 2000 ка ягер 99 ра охир ша амхела короче солиш 2000 мотор 1616 ҳа уҷатош солона 9 моҳ дига 10 моҳ дига уҷат дора бародаро, утилизатсия дора. ҳолати мошинчашон хушрӯай тозаакай. нигоҳ кунед 4 диска балони нав дора, ина ҳолати қафо, мотор 1616 бо ҷои буксировкаш аст, задни камера дора. яке ҳами Opel Duty гарени бад хушрӯакан. 4 диска балони пачка загай. ҳозир ҳолати салон шумо нишон медиҳам. ҳолати салон шабинен, салонш тозак, поликои эваполик партуфтаган, чихолои накидка, потолокшон тоза, дарунш гарени тоза бародаро. ду тарафа мултирул, ду татрезаи пеш электропакет, пробегаш 195000. мошин ба фикрам бензини холиай. мошинчашон гарени тоза хушрӯ нарша 42000 сомон гуфтесан. номеро якара мемонам, занг бизанен, хитон савдо муомила кунен. савдо муомила мешава бародаро. мошин қарор дорад дар ноҳияи восе. номеро яка поёни видеода дар писани мешава, ҳатман занг бизанен бародаро. салом алейкум бародаро, любителои Mercedes Benz, Mercedes E-класс солиш 2007, мотор 3.5. нигоҳ кунед знакш нестай камтарак видиш чим чихел як метава бародаро. ҳама каса лайк амонем, нархи реални мемонем. мотор 3.5 солиш 2007, уҷатош камш мондагия, утилизатсия дора. боло да люки дига дискош ҳама гирен AMG мезанем бародаро. баъд види мошин хушрӯак мешава. ҳолати қафои мошина бинен, задни камера, на ҳолати қафош. нархша 67000 сомон, срочни якада пул дар кош дага. ба он хотир 4 диска балон нав, дискош алиш кунем бо зур мешава. ҳолати салони мошин, на салон шабинен, боло да люки дига, салоншам тоза. ҳолати салони пеш, скаменкои пеш ҳардаш лифт, 4 резе электропакет, тарафа мултирул, монитори Android, коробка автомат, обогрев скаменкои пеш ҳастай. срочни якада пул дар кош дага. нарша 67000 сомон гуфтесай. номеро якара мемонам, занг бизанен, бо хитон савдо муомила кунен. савдо муомилаи хуб мешава бародаро. номеро поёни видеода мешава дар писани. ҳатман занг бизанен, хитон савдо муомила кунен.